Snažna eksplozija u Kini. Ulice prekrivene krhotinama, ima mrtvih i povređenih, najmanje jedna osoba je poginula, a 33 su povređene jutros u snažnoj eksploziji u restoranu na severoistoku Kine. Eksplozija gasa dogodila se u zgradi u gradu Šenjangu, a 33 povređene osobe su prebačene u bolnicu. Uzrok eksplozije još uvek nije poznat, zidovi zgrade su uništeni. U toku je potraga i spasavanje sa 25 vatrogasnih vozila i 110 vatrogasaca. Fotografije i snimci sa mesta eksplozije pokazuju da je betonski kostur sve što je ostalo od zgrade. Prozori obližnjih zgrada su razbijeni, vozila su oštećena, a ulice prekrivene krhotinama. Nakon eksplozije je oblak prašine prekrio ulicu, a prolaznici su bežali. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.